na ramoro chuma na matagni ko ni rawon ni bibo na matagni ke misa po. Ni ana di sambulu bidang na sero gori sana na chuma kino na moro chuma. Tu na sele. Ni sambula oyo Mr. Ben. Kelapa. Na magkikira ni bibo mataka mo ni chikira moro buka may na ono kina liwa na Bula FM. Abula. Sambulu binaka se koyong ko na pagleleka ni nonde tuku e paglewa na ililu ni mata ni tu na beka e tonga ya na pepa na Fiji Times na noa mai bua na ililu ni toni beisanga o rote mumu kepa e na nona dhaura kana beka na numa membaleta na tubu bo ni buli e na tolu na korni buli dhuru imbure ka tau kena na mata ni tu e tonga ya na pepa ni awareta ko rote mumu ni nonra pa dhuru mi na ngoni buli mai na tonda kuni be korlelebu e na baka malu mutaka na veti kutiko waita okay tukono bani marama ni beka e bagarita ko roti mumu e kauta mai na be bagandu indu itaki ka rawa ni baka tao otaka na be bagandu patataki e na nonda bonua ia sasanga na FBC News me be tartar ki roti mumu ia manisang ni rawa ni ndu mai na nona iba marala e tutongi taki me ambagi tini kandua ki bali bebesu e ndu be ratu na tangane ka waita be na kiana ambutukodi na $5,000 e na bonua ne vese o takila mai nandi na City Forex o seni chale boila e sa bandin din taki ni ambutako ka rongodia na matabelawai e na kosite ni ambagsawoti ni ambutako do boila ke na tolutel na tangane e rua na ndau ni bingarabi e na bonua ni vese o labo e na ngauna e ro kauta tikokina na rua na tanga ilabo ka tawani tu eloma e $5,000 na ilabo nganga si benitin karuna ndol na lunu benua ersa pangandi taki bola se register na rugni program ni wani mate soli wale ya tabo den na program ngo kana laurai na kiana pangataki e bitu sa karuna ni mate ndindui mer pakanga taka na te mate okatikina na mate sengan ndon dewa vasa luka diwa na benua ni soli wani mate waita okay se private pharmacies era okati na program ngo sa keni balembale ni na sianga ni soimino ni mate e tauria na bebonu ngori wakakina na bebal ni wai ke na bal ni bula erna bagi botobota na program ngo oira e sibia na bagi tinikawalu wakakina beira e leilei mai na $5,000 na kenre sau en tona baki kina gito era baka suko itale walu na matingito era ngandre be merla ki bengati talenga e na sotsota ni Fiji bita na waka sevens mai nandi e na moni madongo tauri wala nga e ono sobluka ba na matangito merabo itabi na sotsota singa ruongo ka na boedori e na rara mai na Prince Charles Park mai nandi mai daba keri na leka ni nonde tukutuku ni boede vinaka Yoni borong tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni kuwa ni takini yoni nandoba tu mai na ndangonongo me do ben na ruwa na nugo bingarabi na singale ni kuwa ni sangula binaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka mai na diwa ki na ruwa na bi singale mai na moni tikina borong buka na Radio Fiji 1 nando mai biti wonga ni bi ani adu